وإياك نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الكرام والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. musidɓe julɓe, miɗo seedano hoore an seeditano on ala reweteeɗo mono nafa rewɗo on o lorra mo rewaali sina Allah subhanahu wa ta'ala. hiɗen seedo nelaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam ko Allah subhanahu wa ta'ala nelimo, nelirimo diina gonga, nelimo e ɗeɗo mofte nelaɗo mado sallallahu alayhi wa sallam. Muhammadu rasulullahi, Muhammadu ko nelaɗo Allah, ko jokketeɗo, ko kanko woni ko hana jokkete. O nelama e ɗeɗo mofte fiyo ittuɓe ni ɓe majjere o adda ɓe faade annora gonɗinal. fiyo kala ko moƴƴere heɓoto yo tindinɓe e ɗum ɗon, kala ko bone heɓoto o rentina ɓe ɗum ɗon. wono kanko Muhammadu o makiri noon alyawma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakum al islam. hande mi timminani on ko wiyete diina, mi suɓani kon ko wiyete l'islam kon diina. suɓani kon ko wiyete l'islam kon diina. ala wo e moƴƴere sina kanko Muhammadu sallallahu alaihi wasallam o tindini en ko nden moƴƴere heɓoto ɗon. ala wo e bone sina o rentini en bone ɗon. ayi o laaɓani en reedu, o laaɓani moftere reedu. ayi ɗum noon hiɗen du'a e maɗen du'anomo e ɓengure makko e kala jokkuɗo ko jokkuno kon oɗo dinal islamu ha ñande dargal ngal dari. amin. bismillahi rahmani rahim. ya ayyuha allazina amanu, hey ko onon yo gonɗinɓe Allah subhanahu wa ta'ala onon yo julɓe gonɗinɓe Allah subhanahu wa ta'ala, ittaqullah, hule Allah. hule Allah haqqa tuqatihi, wona o hana hulirede noon tigiri. na ya hulir Allah fi anno faaliraɗa noon, kono o hana hulirede noon no kanko Allah subhanahu wa ta'ala no sal'iri noon ko noon o hana hulirede. wala tamutunna wota on maayu dey illa wa antum sina hara onon muslimuna hiɗon jebbilani Allah subhanahu wa ta'ala, hiɗon jaɓi Allah subhanahu wa ta'ala, hiɗon ƴetti ɓoggol waɗi ka dande moɗon haɗi ha ŋerini jonni Allah subhanahu wa ta'ala ko Allah andi ka yaroton. eyi julɗo ko noon wani hawde, eɗa andi nakkum makum, si a ƴetti ɓoggol ngol a waɗi ka dande a haɓɓi a faami a ɗowinge nagge ma nge ɗowata nge, ɗa andi ko an andi honto nge yarata. ayi kono neɗɗo on ko noon o wawi wawde hakkude makko e Allah subhanahu wa ta'ala. ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala ni wata o maawi sinara kon julɓe kon gonɗinɓe Allah subhanahu wa ta'ala. ayi hiɗa ƴetti hoore ma jonni Allah subhanahu wa ta'ala ko Allah andi fiyake man, ko Allah andi ko waɗata, kanko andi ko ɗum accata. ayi o taw maawi de sinara kon julɓe ara ɗon jebbilani Allah subhanahu wa ta'ala. ya ayyuhannas, kono yimɓe, ittaqullaha, hule Allah, ittaqu hule rabbakum jomi on, Allah si on halaqakum taguɗon min nafsin wahida, tagi on e wonki wooti. ayi en fof meɗen koye wonki wooti woni ko tagaɗen hulen Allah. ayi wa halaga o tagi min ha e wonki kinɗon zawza ha sonna makke, ko ɗum woni nene Hawwa. ayi baba Adama o taga o wallina lopalngal ngal muulal ngal wallina ɗon ha ngal yoori. Allah subhanahu wa ta'ala tagi wonkikin baba Adama ñande go hino waali ɗani, Allah subhanahu wa ta'ala ha keeci makko o tagi ɗon nene Hawa, o fino yo tawi nene Hawa binde makko. ayi on so Allah subhanahu wa ta'ala ni ya Adama uskun anta wa zawjaka al janna, joni noon a heeɓi ɓengu an e ɓengu ma naate ka aljanna. ayi wa kula minha su'ita wala tagraba hadihi sajarata. ayi wa halaga o tagi minha e kin wonki ɗon zawda ha sonna makki, wa bassa o saaki
min huma e maɓɓe kamɓe ɗiɗo rijalan worɓe kasiran ɗuuɗuɓe wa nisaan e sonnaɓe wattaqulla hule allah allazi on tasaaluna bihi mbolanodirton e muɗum eyi en fof meɗen koyen ɓi hawa e ɓi adama en fof meɗen koyen nene goto koyen baba goto banu adama fof koyen nene goto baba goto eyi ko ɗum hay goto hana to nittinade hay e goto hay goto hana waɗude hay goto sa waɗi banu adama ɗimoma ko musidɗo ma waɗa ko ɗum waɗi so Allah subhanahu wa taala o ñawoya hakkude jeeya e makko ɓe ñande janggo ayi wattaqullahu le allah jeyta on tasaaluna mbaɗandirton bihiwge moɗon wal arhami ka rangaji inna allah no kanko allah alaykum e dow moɗon raqiban ko renuɗo on allah no reeni on ya ayyuhallazina ko onon yo ɓen amanu gonɗinɓe ittaqullah hule allah wa qulu wowlon qawlan konngol sadidan fewngol julɗo ko wowlowo ko feewi julɗo ko ya hulu allah wola ko sattama wowlo ko feewi julɗo jaɓu konngol ɓoylingol musiba konngol ɓoylingol ko musiba ko ɓuri hewde geɓal mum ko yiide jahannama feewe ayi ila noon ka laamu dowdow ha hewti ka ɓey guurema ayi nunɗe hakkude ɓe guureji moɗi nunɗo hakkude rewɓe ma ɓen nunɗu hakkude ɓiɓɓe ma ɓen nunɗu hakkude kawtal ma ngal ayi yuslihu lakum si on waɗi ɗum si on woni yimɓe nunɗuɓe yuslihu lakum ala laɓɓinene on amalakum golleji moɗon ɗi ayi honnum o watti ɗon honnum wa yahfir lakum o hafrana on kadi zunubakum bakkatuji moɗon ɗi ayi fa man yuti illaha kala ɗoftiɗo allah wa rasulahu e nelaɗo makko on faqadi faasa haray o mali fawsan azima malal mawgal ayi fa inna asdaqal hadis ande ko ɓuri moƴƴude yewtere fof kitaballay ko deftere allah nden ɓuri moƴƴude ko yewteteɗi ɗin fof ko alqur'ana ƴettugol alqur'ana jangga ayi wa hayral hadiyi peewal ngal fof ko ɓuri moƴƴude ko peewal nelaɗo mouhammadu sallllahu alayhi wa sallama hadiye mouhammadu sallllahu alayhi wa sallama hay goto fewata ɗo ha hewto peewal ko nelaɗo feewi kom ayi wa sarul umuri muhdasatuha ko ɓuri bonde piiji ɗin fof ko fuɗɗitaɗe ɗin koko sinca ko diina kon ayi koko ƴetta baka e diina kam ɓeyna ɗum ɗo ko diina hara nanda yaada ayi wa kullu muhdasatin kala non ko ƴetta sincaka diina bidiya tun ɗum ko bidiya wa kullu bidiyatin kala bidiya ko wiyete bidiya sinca waɗa ko diina dalalatin ɗum noon ko majjuɗum bokka diina kala ko ala diina kon ko majjere wa kullu dalalatin kala noon ko majji kon finnari kaka yiite yahata wona auzu billahi min annari nam jiyaɓe allah en yetti allah subhanahu wa ta'ala hattirde yettugol on wiwɗo ya ayyuhallazina kono yo ɓen amanu gonninɓe kutiba farlama alaykum e dow moɗon astiyamu korka kama kutiba wona farlilan o alallazina dow ɓe min qablikum adinoɓe on la allakum fi tun onon tattaquna yon hulu allah oui ko farilaɗen korka ko fiyen hulu allah ayi honno woni ɗum eltugol hoore mum e kulol allah ayi joni eyi si woni innama e suumaye wota na allah yeddetake fijirtake ɓattortake fes mais si suumaye ma yiɗa wawi wadde ɗum kadi ka si woni balɗe capantata yeddali allah a eyo e jakale lam wawi wonde hara mi yeddali allah ka ɗum noon woɗɗodira e ɓen innoɓe e ko suumaye waɗi o juldandu ittay ayi karama koɓe go mi nani no maka wosi tawi ni goɗɗo o inna habbo mi waɗa mi yiida rewɓe komi yiidata kon ka sabbude suumaye ɗo ɓalandi suumaye maayi ɗum ala habbo mi yara beere komi yarata kon ka suumaye ɗo habbo mi waɗa ɗum mana sakkanagol suumaye woko ɓuuri hewde kon si goɗɗo si o sakkani ke suumaye konko sakkani kon ko tongata mo artugol e muɗum ko suumaye mayde ayi ko ɗum woni eltugol hoore muɗum e hulugol allah
balɗe capantati on tigi yeddali Allah andi jaka on tigi no wawi ɗum si suumaye maayi kadi on bon par ce que si suumaye maayi ko daggina hannde kadi o ko piiji dagginoɗi ɗin ko harmuno ko no harmi ha hannde fi suumaye maayi ɗum daggintinali piiji harmunoɗi ɗi ayi eltugol hoore mum yettugol Allah subhanahu wa ta'ala ayi ashhadu hiɗen seedo Allah ilaha ala reweteɗo illallah ko wona Allah wa ashhadu hiɗen seedo anna muhammadu rasulullahi ko nelaɗo Allah ibadallahi jiyaɓe Allah ittaqulla hule Allah haqqa tuqatihi wona o hana hulirede noon tigi 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 ko honno anda hana hulirede ko woɗɗitagol ɗi Allah harmini fof tertoɗaɗi kala ko tawi Allah no harmini pottoɗa e ɗum ɗon wallina pes ayi jokka yamiroje Allah ɗen ko ɗum woni holugol Allah ayi mais ha julɗo hiɗa jaɓi koye lewru suumaye tun woni a yeydata Allah so suumaye ma a yedda e Allah jiyaɗo Allah a hulali Allah no hana hulirede no ayi andite dewe ɗen fop ayi dewe ɗen fop ko kala dewe ɗen fop Allah subahana wa taala no waɗani ɗe farillaji no waɗani ɗe sartiji ayi oɗo suumaye kadi Allah no waɗani mo farilla ayi ino waɗani mo farilla mandanɗa hoore maɗa si ɗum ɗo hino toon haray ala kulli haalin jiyaɗon ko ma o hoora ayi farata siyamu ko honnum waɗɗinta goɗɗo yo hooru ko honnum waɗɗinta mo suumaye premier on taw yo taw hara ko o julɗo wiyetaka yo kefeero hooru suumaye ɗen andi ko wiyetaɗo yo kefeero yo hooru suumaye ko julɗo woni ko hoorata suumaye ayi ko o julɗo ko o selluɗo kadi haray mo selli ken en wollino wiyetake nawno ɗen andi neɗɗo sino nawni ko yo o ñaamu ha so dikki o yoɓoya ayi ko o marɗo hakkil wiyetake kadi feetuɗo yo hooru ayi ko o hellifaɗo wiyetake kadi pay ko hellifaka wiyetake yo hooru ko hellifaɗo mo duuɓi mum ɗin timmi ko wiyete yo hooru ayi o ala e wayas ayi imo jooɗi mo tabiti ka makko ayi siko sonnajo o fiilaki o alda ƴiƴam fiilaye ayi o fiilaki walla o jibina ayi sonnajo simo fiili kamo kadi o hoorata ha o laaɓa ƴiƴan ɗam siko sonnajo siko jibinɗo kadi on ɗon o hoorata kan kadi ha o darto ayi ɗiɗo condition ji fof si timmi haray suumaye on waɗɗike ayi honnum ko o julɗo suumaye on tawimo o hooray ko o selluɗo ayi ko o marɗo hakkil ko o julɗo ko o hellifaɗo o ala e wayasi siko sonnajo o fiilaki o jibina suumaye on waɗɗike ayi ashhadu hiɗen seedo Allah ilaha ala reto illallah ko wona Allah wa ashhadu hiɗen seedo ayi anna muhammadan no nelaɗo Allah rasulullahi ko nelaɗo Allah wa iqamu salata ayi hiɗen andi kaɗo korka ko jiyangal e tugale l'islamu ɗen tugale ɗen joyi ɗen andi l'islamu no jeeya e tugale joyi sa sorti gotalle ɗeɗo haray l'islam ma on boni tugale joyi sa sorti gotalle majje haray l'islam ma on boni suumaye hino tawa e tugale l'islamu ɗen ayi tugale l'islamu ɗen koɗe jowi premier ngal ko ɗum ashhadu an la ilaha wa ashhadu anna muhammadu rasulullahi ngal ɗum woni tugalal julɗo seedagol Allah seedo Allah ko gonga seedo nelaɗo Allah on ko gonga a woni julɗo ayi si ɗum ɗon feƴƴi honnum wayi gamu salata neɗɗo noon o wona juulowo o wona juulowo wa ita u zakata o wona ittowo jakka jawdi makko ndi si tawi no heeɓi jawdi ha ndi farlike jakka tugalal nayaɓal ngal ko ɗum wa sawmu ramadana horugol nduɗo lewru suumaye ayi lewru suumaye ko tugalal jiyangal e tugale l'islamu ɗen ayi kono ala kulli haalin julɗo si tawini tun o yirbini suumaye on hara o yirbini l'islam makko ayi tugalal joɓal ngal ko hongal wa hajjul bayti hajjoygol ka suudu Allah hormanteɗo liman istata ilayhi sabila wonande heɓuɗo feere
amma mo heɓali feere jawdi ko hajjiroya hajju ngun farlakimo eyi qala sallllahu alayhi wa sallama nelaɗo allah ummaki iza jaa ramadana si tawi woni lewru suumaye ari ayi futti hatti udditete abwabal jannati dambuɗe alijanna ɗen udditete ayi wa hulliqat abwaban naari dambuɗe yite ɗen soke ayi wa suffidatti soyatini seytane kolmbe ayi wa yunadil munadi ewno o ewnotoɗo noddowo nodde ka asamaw o wiya ya bahiya ay ya bahiyal hayri e an wonnoɗo e wadde ko moƴƴi avant suumaye wallahi no woodi julɓe goo ɓe andanɗa hoore ma tinniɓe kaɗo dina ɓe ala e tinnorde kaɗo dina fi suumaye tun ayi ɗi suumaye noon kadi ari ɓe tinno kadi ɓuuri koɓe tinnono tawni hari baraji ɗen dobbulte ɗo e an wonnoɗo e wadde ko moƴƴi ɓeydu ayi ɓeydu moƴƴere agobil tinno saabu ka suumaye ɗo baraji ko dubulte ɗum ya bahiyal sardi e duminode e waɗugol ko boni aqsir raɓɓinɗine e waɗugol ko boni ayi saabu fewnɗo hay seytane ne dumba andutu wallahu allah utaqa'u minan naari himo mari rinɗinteɓe hari ɓen ɓe windama ɓe waɗama liste ɓe windama ko natoɓe yiite ayi saabu suumaye on allah subhanahu wa ta'ala yaltinoyayɓe ka yiite mana o garasiyayɓe waɗaɓe garasi harɓe kondanama ko sumoyoɓe ɓe naɓama ka yiite ɓe waɗama listi saabu suumaye on o yafotoɓe o artiraɓe o windaɓe yimɓe alijanna e ahi joni noon an hari ka wonɗo e wadde ko boni no gasa hara allah windinoma ka listi o nadoyinoma yimɓe sumoyoɓe ɓen ka suumaye ɗo si a raɓɓiɗinike waɗugol ko boni no gasa e bawgal allah o hawrintine ɓemɓe o woni e rinɗinde eyi ko wiyeten garage gogo ɗe gandi hitande kala iɗe gandi hitande kala président de la république woday ɓe o garage ka ɓe yaafi ɓe yaltini kaso ka hara ko condanaɓe ayi awakka suumaye ɗe kadi ko noon ñande be ñande allah subahana wa taala hino mari rinɗinteɓe hari ɓen ɓe windama ko sumoyeɓe ɓe naɓama ɓe waɗama lesti ka yiite allah subahana wa taala rinɗinayɓe o artiraɓe kaali janna a kono an wonnoɗo e wadde ko boni an wonnoɗo e wadde ko moƴƴi tinne waɗugol ko moƴƴere ɓeydu ko wonnoɗa ɗon an wonnoɗo e wadde bone accir ni rente waɗugol ko bone saabu allah no mari rinɗinteɓe itteteɓe ka yiite artire kaali janna wa zalika kullu laylatin ɗum ɗon noon e jemma kala e nder balɗe capantati ɗen fof e jemma sumo ñande be ñande allah subhanahu wa ta'ala o yaltina wonanoɓe wonan hari yimɓe yiite hari ɓen ɓe waɗama listi ko yimɓe yiite o artiraɓe o watta ɓe yimɓe aljanna saabu suumaye on e onen andi e moƴƴere e baraji ko woni e lewru suumaye ko moƴƴere ko woni e suumaye kon ka ayi kono tinnode e waɗugol moƴƴere e oɗo suumaye qala sallllahu alayhi wa sallama nelaɗo ɓalla o maaki man sama ramadana imanan wa ihtisaban hufira lahu ma taqaddama min zambihi kala hooluɗo lewru suumaye hara himo hooli himo gonɗini himo jaɓi honno woni gonɗingol premier peut-être wona innugol tun wayno ɓegonoɗa suumaye ko ñallorma tun suumaye ko ñallorma tun oɗo gonɗinali suumaye himo akkude ɗo ñamugol e yarugol kono o gonɗina suumaye on ayi ma on tigui no hoori kono haɗali mo wolugol haalaji pankareji haalaji jani karafaji darugol ko harmi fenugol ɗum ɗo fof on tigui rentaki faami haray on tigui eyi haray on tigui gonɗinali suumaye o ay haray o gonɗina imo akkude ɗo ñamugol e yarugol ɗum noon nelaɗo maki kala on mo suumaye mum allah subahana taala kala on mo suumaye muɗum haɗali ɗum fenade seedagol fenade e darugol ko harmi e yahugol ko harmi allah subahana taala haajaka fi on tigui wacci ñamugol e yarugol kala hoɗo tawi himo gonɗini suumaye on o hoorini tere makko ɗe wonano woniri noon kadi o ñamali o yarali wonugol ñamari yarali ko ɗum ɓuuri welde fi e suumaye e di hooringol tere ɗe saabu si woni a ñamali a yarali no weeli fi ha kono est ce que wonugol a bimbi hakkikkiɗe wowlali fenade darali ko harmi miijanaki goɗɗo ko boni ayi ha ko rentagol moƴƴa
joni noon wona ndaaru mana heɗaki ko harmi no wodiri woɓɓe goye ɓe anndanɗa hoore maɗa ila ka weeti ko piiji harmuɗi ɓe woni hayɗorde ndaarugol film uji harmuɗi bon woɓɓe ko weeti ko liddo e daama ko ɗum ɓe woni e muɗum ha futuro heewa an on siɗa faala yaw yara allah ha jaka e suumaye maɗa ayi on tigui rento ko tawata kala bonna e suumaye kom si o waɗi ɗum o rentigui harmuɗi ɗin fof o rentigui e majji ayi hufira lahu allah lan ɗon haforantamo ma tagaddama kala ko waɗno min zambihi immorde bakkatuji makko ɗi ayi eɗen andi kanko allah subhanahu wa taala inni si innama hande ko suumaye lanni neɗɗo o laaɓa e bakkatu wa ñande nene makko jibinnomo ayi o laaɓay e bakkatu wa ñande nene makko jibinnomo ko ɗum waɗi neɗɗon rentagol e bakkatuji ɗin c'est très important neɗɗon si tawi woni o rentaki e bakkatuji ɗin haray ko ɗum ɗon haɗata on tigui barajiji ko ɗaɓɓa e lewru suumayen ɗum ko ayi saabu kanko allah subhanahu wa taala o inni li kulli amali ibnu adama ɓiɗɗo adama on foppo hino wodanimo li kulli amali ibnu adama ɓiɗɗo adama on golle makko ɗen fof ko kanko wodani illa siyami so wona korka kan fa innahu li korka ko min allah yoɓata ay korka kan ala intermédiaire hakkude an e kanko golluɗo on hakkude makko e goɗɗo go ko min allah arta yoɓa korka kan direct wa hiya ajiji bi ko min yoɓata korka kam ay babum fil jannati dambugal no ko ali janna rayyanu hingal wiye rayyanu ay asaimu wonande horuɓe ɓen ay wonande horuɓe ngal ɗon ko horuɓe ɓen tun natoroyta ton ay rayyanu ko dambugal yurmede ay suumaye on anniyatu neɗɗon o anniyanno korka kan o anniyo so o naata e korka kan o yeena anniye allah subhanahu wa taala komi julɗo lewru suumaye ndun ari mi hooray handumi ndu maaya si mi nawnali mi maaya non tigui fiɓa anniye ɗum so on tigui fiɓali anniye ari tun naatiri ni e lewru ndun korka makko kan jaɓetake on tigui fiɓay anniye ayi e laɓɓinagol on tigui wona neɗɗo laaɓuɗo laɓɓina coñci ɗin laɓɓina nokkure ren ka woni ɗon laaɓa kadi ka ɓernde ayi no pullo fo tawi wirta noon ko andana hoore ma yiɗana musidɗo ma kon hara a yiɗana hoore ma kon hara eɗen naat ɗum musidɗo ma julɗo wona ɗon wona laaɓuɗo ɓernde neɗɗo ko seɗa laaɓi ɓernde si dewe maɗen jaɓe ayi a tawbatu neɗɗon o wona neɗɗo tuubowo rutto o tuuba e bakkatuji makko ɗin o nisa bakkatuji ɗe waɗi hitande nden ɗo ɗin fof ayi o desira wattata bakkatu hande kadi saabu o anda somaye ara yo wosi tawoyaymo ayi sadaka tun e waɗugol sadaka ayi alqur'anu e janngugol alqur'ana ka lewru suumaye ɗo ayi alqiyamul layli e immagol jemma juula ayi waɗugol qiyamul layli balɗe sappo sakkitere ɗen hayrum min alfi saharin ɗen andi allah subahana taala ni neɗɗo si tawni o hawri e ñalande laylatul qadri hino fota ka goɗɗo rewi allah lebbi wulure a heɓay baraji ɗi goɗɗo rewi allah lebbi wulure enen jamanu hande goto kala e meɗen wawata heɓude ɗin bara ɗin duuɓi lebbi wulure par ce que ɗum si calculama no yayi duuɓi capanɗe jerati e ko fawi mana 80 ans e ko fawi lebbi wulure jamane men hande kombo heɓata ɗum joni noon si allah walan ɗon wallima hawrodiri e ñalande laylatul qadri a heɓay rewɗo allah ko yata duuɓi lebbi wulure kono noon ɓe innoɓe hay naafilo du a yaɓe gonene minen min yataka ton ko dargal woni ton ayi min tan inaki on ɗon immoto jemma waɗa qiyamul layli ayi joni le hay goto karmakojo hay goto wata e nde laylatul qadri ko ñande nogay e goho hay goto karmakojo goto watama e nde laylatul qadri ko ñande nogay e jeɗɗi ma ko ɗum ɗo e ɗum ɗo hay goto karmakojo kala wolɗo ɗum hiɗa fottade to nelaɗo ko maaki ɗaɓɓite laylatul qadri e nder balɗe sappo sakkitore ɗen ayi e nder balɗe sappo sakkitore ɗen ko ɗon ɗaɓɓitoto laylatul qadri ayi kono ilandema ñande wiya hande woni nogay e jeenayyi ila ka minuwi yoni nelaɗo kamɓe so yonama hande ko nogay jeenayyi ila ka minuwi yoni kamɓe ɓe guram enen ngalaɗana golɗen balɗe sappo sakkitore ɗen ayi ɗon nder laylatul qadri ko ɗum woni ko selli kon ko ɗum woni ko tabiti kon ayi hay goto ala anduɗo laylatul qadri ko ñalande ka arire ko nde ɗo
koye nder balɗe sappo sakkitere nelaɗo ko ɗum wi ɗaɓɓite laylatul qadri joni noon ko nafa okkata ɗum wonti waɗugol qiyamul layli immo jemma juula janggal qur'an janto inde Allah e nder balɗe sappo sakkitere ɗen fof e yurmede Allah o hawridina laylatul qadri heɓa ka goɗɗo rewi Allah lebbi wulure ayi Allah subhanahu wa taala ini ya ayyuhallazina kono ɓe gamanu gonɗinɓe la yaskar wota jalu qawmun yimɓe min qawmin ga e yimɓe asa no gasa an yakkunude laato hayram ay min hun hara no gasa jala e ɓe no ɓuuri jala ɓe moƴƴude wala nisa in min nisa in asa anda hunna hayram min hunna ay wota sonnaɓe jalu sonnaɓe no gasa hara ɓen sonnaɓe jalɓe hara jalaɓe no ɓuuri sonna jalɓe ɓe moƴƴude ay heewi ko yawitotoɗa goɗɗo ko aduna ɗo itta bote makko hara mo ɓuuri makka Allah subhanahu wa ta'ala ay ta hay goto jaasi musidɗo mum ashhadu an la ilaha illa llah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa sallam wa ala ahlihi wa sahbihi wa sallama ibadallahi jiyaɓe Allah ittaqullah hule Allah wa atihu ɗoftoɗonmo wa alamum ande anna saharu ramadana ndo ɗuɗo lewru sumaye mu'usi mum ko tereti azimun mawnuɗo ay min rabbillahi immorde ka Allah subhanahu wa ta'ala ay alayna e dow meɗen tereti hewɗo tereti mawɗo saabu sa waɗi ɗo moƴƴere hum gotum pet kum windete ha heɓa temeɗɗe jeeɗiɗi ayi andi ko tereti sina e suumaye sa waɗi moƴƴere on gotum ko jeenayi windete waɗa ko golluɗa ko wona sappo ayi koto tereti mawnuɗo fa huwa no ɗum saharul hufrani ko lewru kadi yafordu bakkatu bakkatuji ɗi waɗɗa e nder hitande nden fof Allah subhanahu wa taala yafotoma wal ihsani ko lewru ko moƴƴere waɗete ayi ila zil hajati wonande jomiraɓe hajuji ayi ko heewi kon e ndirɗo lewru sumaye kala ko toriɗa Allah subhanahu wa taala jaabinay walla nabi sallllahu alayhi wa sallama nelaɗo Allah maaki kadi jaakum gonɗi ari on ramadana lewru sumaye saharun mubarakun ko lewru barkundu iftarada alaykum Allah farli on siyamuhu horugol ndu tuftahu hino uddite alayhi e mayru abwabal jannati dambuɗe ali janna ɗen ay fihi e mayru ay wa tuhlagu hino soke fihi e mayru abwabul jahimi dambuɗe yiite ɗen wa tuhlagu fihi dumbe e mayru asayatini seytaneji ɗin fihi no e mayru laylatul qadri jemma laylatul qadri ay hayrum ɓurɗo moƴƴude min alfi saharin ko goɗɗo rewi Allah lebbi wulure yo Allah hawri ndin e ñalande laylatul qadri kala noon faalaɗo hawde nde laylatul qadri wota maapo e ɗaɓɓatugol no gaye jeego wota maapo ɗaɓɓatugol no gaye jeɗɗi wakkilo balɗe sappo sakkitoro suuma heɗen wurnitaɗo eyyi hayrum min alfi saharin kanko Allah subahana taala wiyeyi man hurrima hayraha hey kala ɗalaɗo moƴƴere ko woni e lewru suuma ye kon fagaddi hurrima haray o ɗalama nani sa nani noon perduɗo mo gañaki fes ko ɗalaɗo ko woni moƴƴere e suuma ye kon ay wali sadagatu ay e waɗugol sadaka fi ramadana e lewru suuma ye ndum fadulum ko ɓural kabirum mawgal ay laysa fihi hayrihi hay hunde moƴƴere hay wotere ala ko heɓoto nokku gosina e suumaye on ɗo moƴƴere ko heɓoto e lewru suumaye kon ɗum wawata heɓade hay nokku sina e suumaye ay ko ɗum waɗi tinne waɗugol moƴƴere e suumaye fa badiru tinne ilayha e suumaye on ay wati a mutta ñammine ñamete ay litakunu fiyo laato mimman wasafa hullahu ɓemɓe allah ɓemɓe allah ɓemɓe allah ɓemɓe ɓe sifi ɗum nelaɗo meɗen Muhammad sallllahu alayhi wa sallama ay ñammine ñamete ka suumayeɗo huntine hooriɓe ñammine ñamete ko hunde moƴƴude fa yutimu nattama hiɓe ñammine ñamete ala hubbihi e hoore dow yiɗugol ñamete on ay ñamete ko ñamminta ɓengure maɗen kon suumaye kadi ko ɗum woni ko okkata siko heɓo baraji ɗaɓɓari ɗi ay ala hubbihi e dow yiɗugol ɗum miskinan hiɓe ñammina miskino wa yatiman e ali yatimaɓe wa asiran ay kañumma emo andanɗa hoore maɗa e neɗɗo mo ala hay hunde
ay miskino hun Allah kun ala hay hunde ay qala nabi sallallahu alaihi wasallam nelaɗo Allah maaki ayyuma mu'minun kala wo gonɗinɗo saga yarnuɗo mu'minan gonɗinɗo sarbatan yarande ay ala zaman e dow ɗonka saga hullahu Allah subhanahu wa taala yarnoyemo yawmal qiyamati ñande dargal min rahiqil maktumi ɗan jaram wiyeteɗan maktumi rahiqil maktumi ay no jaranno kaali janna ɓeyna rahiqil maktumi e jomma ganden ɓe wiyo ko beere sewnde ay beere waɗde léger on andi e min nana hay yaroɓe nana won woodi ga beere goo hara ko wonde léger hara sa yarinde ko mana nde foora ha ay eɗon andi kaali janna beere hino dagina toon e wonande julɓen lajjatan lissari bina ay mana harminaɗi ko aduna ɗo ɗi fof hino dagina kaali janna ay ay min rahiqil maktum wa ayyuma mu'minin kala wo julɗo ata amu ñamminɗo mu'minan gonɗinɗo ala juu'in e dow heege ata ama hullahu Allah ñamminemo min samaril jannati immolde dinɗe alijanna wa ayyuma mu'min kala wo gonɗinɗo kasa mu'minan holtinɗo gonɗinɗo sawban coñci ala uryin e dow holugol kasallahu Allah holtinemo min khudril jannati e coñci ina teɗi khudril min istaburaqin coñci alijanna min istaburaqin holtingol holɗo enen noon hannde a yey ɗo joni ko ɓiyata kon ko marɗo e marɗo a yey ɗo joni goɗɗo marɗo dolle wallisiji mara coñci hay ko watto ko on kadi yahayten ɗaɓɓen coyden coñci pirinde kadi yangginen ɗen holtinde ko weelaɓɓen ɓen ko ɓen ñamminte voilà holɓe ɓen ko ɓen holtinte marɗo walisiji coñci ko ɗum holtini o no wodi ɓe ko ɓe mara hay ko watto ay ko holtinte ay ko holtingol holɗo o wi a yiɗa kadi ko wi kadi ko ñammingol weelaro ay bon sa dollodiri ɗo sa yahi ɗo joni a finance ɗo ñameteji seera pirji a yeyi o jonnoyi ɗon kadi patron mo anndanɗa hoore ma weelaka ay kono marɗa baraji ko weelaɗo ko on ñamminte holuɗo ko on holtinte ay ay sawabal amali ay wondude e golle moƴƴe assalihati moƴƴude ay o sowante baraji kala waɗɗo ɗum kala ñamminɗo weelaɗo yo sumaye walla o yarni on ɗonɗaɗo walla o holtini on holɗo e oɗo sumaye ay o sowante baraji golle moƴƴe faade e baraji temeɗɗe jeɗɗi di'ifan cowalle wa fawqa zalika ma ko ɓuri ɗum sa ay ko heɓanoɗa moƴƴere ho gotum a fawante ha timma temeɗɗe jeeɗiɗi ay 700 000 liman hasunat niyatuhu wonande on noon moƴƴinɗo anniye muɗum on ay sadaka on ko jonnuɗama ko haton jinɗo e muɗum ko weelaɗo ñamminɗa ko holuɗo ko on holtinɗa ɗonɗaɗo ko on yarnuɗa wona tawɗo hino liberté e okkorɗa on ɗon ay liman husinat niyatuhu wonande o moƴƴinɗo anniye muɗum ay wa akhlisi amaluhu o laɓɓini kadi golleɓe ɗen honɗum woni ɗum hara ko waɗiri ko saabu Allah ay wa basalal maysuru mimma indahu o okki konko woni ka makko ay wa kana o laati kadi man kasaba konko faggiti halalin koko laaɓi koko dagi tayiba laaɓi hara wona jawdi détournadi dey ite woni joni a jonnama ɗo joni poste hiɗa lammina hiɗa jonna jawdi état on hiɗa détourni ɗum innaɗa wadde fi sabilillahi ɗum noon kadi jaɓetake ko lakkere ma de ɓiruɗa lakkere ma laaɓude nden ko ɗum watta fi sabilillahi hettoya tan o ñande wawana hoorema ayi li anna allah sabuno allah ay la yaqbalu illa tayiban allah subhanahu wa taala o jaɓata sina ko laaɓi kon walla allah yataqabbalu sadaqati himo jaɓira sadakaji ɗin biyaminihi ka jungo makko ñaamo ay summa yarbiha on say o mara ɗum o ne'ira ɗum o marana ɗum li sahiba ha wondi joom muɗum kama yarba wano ne'irta ahadakum goto kala e moɗon fulhuhu mana ñalum mum keccum ɗan exemple wona nagge mangen joni singe rimi ɗo joni ñalu
no dankorta ñalen kum noon haa kum mawna kum wona ngaari mawde ayi o neɗɗo waɗɗo golle moƴƴe ka suumaye ɗo ko wona noon kadi Allah subahanahu wa taala dankorantamo baraji makko ɗin joni inne wona ɓiɗɗo ma sa jibinanama ɗo joni bobbo hum pene no dankorta kum haa kum mawna noon ayi ko noon Allah so waɗi golle moƴƴe ka suumaye ɗo ko noon Allah subahanahu wa taala dankorantama baraji ma ɗin golle ma moƴƴe ɗen inchallahu ha tawa yaade ñande janggo ayi o bonnataɗe hattata kono ha laato mislal jabal ayi wona ngeloba qala nabi sallallahu alaihi wasallam nelaɗo Allah o maaki wa man fatara kala on huntinɗo sa'iman horuɗo kataballahu allahu lanɗo on farlanaymo misla ajri joddi a sa'imi horuɗo lommiyan gosu ɗuytotake min ajri sa'imi e joddi horɗon sey an hay e hunde mana si a huntini horuɗo a heɓay embere baraji ko o hoori kon e hoore hara baraji makko kanko mo huntinɗa on ɗuytaka e hunde ayi wa ihtamiru ayi mana profité tinne shaharu ramadana ka lewru suumaye ɗo al ada'u ay ittugol zakata amwalakum jakka jawle moɗon ɗen ay ka suumaye ɗo kadi ko ɗo jakka jawle moɗon ɗen ittete ittugol jakka ka suumaye ɗo ɓuuri moƴƴude fattaqun nara hule yiite ngen walaw bi saqqi tamarin hayso ko embere tamarore wotere hayso ko embere gurun tamarere hule yiite ngen ay ashhadu ay manan ay alhamdulillah yettore wodani Allah almuni imu alayna moƴƴiɗo moƴƴorɗo meɗen e bini imihi nemaji makko laatuhu saɗi kontotako yettore wodani Allah on moƴƴiɗo e meɗen mo tawatara nemaji makko ɗin ɗi kontotako ashadu hiɗen seedo Allah ilaha ala retode illallah kono Allah wahdahu kanko tun la sarika lahu o mara kafe diɗɗo wa ashadu hiɗen seedo anna muhammadu abduhu ko jiyaɗo makko wa rasuluhu ko nelaɗo makko sallllahu alayhi wa sallam yo Allah juule makko e sena ko ibadallahi jiyaɓe Allah inna zillil mu'mini ande ɗowdi gonɗin ɗo Allah yawmal qiyamata ñande dargal sadaqatuhu ko sadaka makko on ay yawma la zillu illa zilluhu ñande to ɗowdi ala ñande dargal sina ɗowdi Allah ndin ɗowdi ma an jiyaɗo Allah ko sadaka ko ittuɗa kon ko ɗum woni ta ɗowdi ma ndi fa atasibu ay al ajra e kono moƴƴine ɗowdi ndi ko ɗum woni mana sa itta e sadaka ittu ko moƴƴi ay wa sawabu e baraji ɗi minnala immorde ka Allah wa kadi sabata tabiti anna rasulullahi nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallama ajwadan nasi ay kanko ɓuri ko wawde okkude ko nelaɗo okkata kon hay goto wawata ha okkude ɗum ayi wa kana ajwadu laatinoke maayo kone ko ɓurata okkude fi ramadana ka lewru suumaye nelaɗo mode sa sallam okkayno moƴƴa noon ayi hina yalqahu jibrilu tumande hawrunaye makko jibrilu ay fa yadrasawol qur'ana o jannimol qur'ana ay wa zalika ɗum ɗo noon kulla laylatin ko kala jamma ay mana ka suumaye kala jamma o jannaynomo qur'ana ay fa inna rasulullahi ande o nelaɗo Allah aggi waddu bil khayri min arrihi ko nelaɗo Allah on okkayno e lewru suumaye kon ɗum hino tellement que ko uuyi kon hino waywa hendu wifaydu si hendu accitama ni hino wifude ay ko noon o okkirayno ay almustalat wifaydu ay fagadi ftarat bihi ay ñentine nelaɗo Allah onon kadi okkire nelaɗo no yakkire noon ay tafuzuna male ɗon bi saadati darayni e galleji ɗin ɗiɗi noon onon kadi tinne okko nge nduɗo lewru sumaye fi yo male e galleji ɗin ɗiɗi noon ko ɗum woni aduna e lakara qala taala kanko Allah subhanahu wa taala o wi fazkuruni ay jantelan azkurkum min kadi mi andi taw waskuruli jarnelan wala takfuruni wota on yeddam ya ayyuhallazina ko noon yoɓen amanu gonɗinɓe
izkurullaha jante inde Allah zikiran kasiran jantore hewnde ay wazakirina allaha ɓen jantatoɓe inde Allah kasiran ko ɗuuɗi ay wazakirati ɓen jantatoɓe inde Allah ka sonnaɓe a'addallahu lahum Allah préparaniɓe makfiratin yaafuye wa ajiran e joddi aziman mawnude waskur rabbaka janto inde jomma fi nafsika ka wonkima tadarru an ay hara hiɗa yankini wa khufyatan hiɗa huli wa dunal jahari ko alda e feññingol minal qawli immorde konngol bil huduwi bimbi wal asali ciccide jante inde Allah bimbe ciccide wala takun wata alata minal khafilina jaaɓe welsindiɓe jantagol inde Allah ay wa qala sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo Allah maaki masalul lazi misal on yazkuru rabbahu mona janto inde joomi muɗum wallazi on la yazkuru rabbahu mo janata ko inde joom muɗum mislul hayyi no wawa misal wuruɗo wal mayiti e mayɗo ko noon ɓe wani Allah subhanahu wa ta'ala ay neɗɗo mo janata ko inde Allah janatoɗo inde Allah no hakkude wuruɗo e mayɗo wa qala sallallahu alayhi wa sallama nelaɗo Allah maaki wa arfa'aha fi darajatikum ay ay oy noon wa qala sallallahu alayhi wa sallama anna inna zanni abdi ay min miɗo ka jiyaɗo an on sikkilan ɗon kala ko jiyaɗo an on wonanilan miɗo wonanimo ɗon wa ana ma'ahu miɗo wondi e makko isa zakarani si o jantikelan si o wowli fiyam ay fa in zakarani so o jantikelan fi nafsi ka wonki makko zakartu mi jantomo fi nafsi e wonki kamin kadi ka wonkiyam mana jiyaɗo on si o wowli fiyam min kadi mi wola fi makko ay wa in zakarani so jantikelan fi malayn e dental zakartahu mi jantomo fi malayn e dentagol hayri min hum ko wona ngal ɗon ay wa in taqarraba so ɓattori ilaya yan siburan cuɓal taqarrabtu ilaya mi ɓattore makko ba an sogonal ay wa in atani so arilan yamsi himo yaha ataytu mi ara mo har wala tan miɗo doga miɗo gunda ay wa an abdullahi bun busr radiyallahu anhu anna rajulan o inina gorko gaalo wi ya rasulallah kañum nelaɗo Allah inna saray al islam kadi kasurta alayya e nelaɗo Allah min ko jangete ɗum hino ɗuuɗi no ɗuuɗi e hoore an dina kan no ɗuuɗi e hoore an ay fa akbirni humpitan bisayin e hunde a tasabbatu bihi mi tabita e nden ɗon hunde qala nelaɗo maki la yazulu wata seeru lisanaka ɗengal mangal ratiban hingal janto hingal hekkiɗira min zikrillahi jantagol inde Allah ay mana wonugol neɗɗo jantatoɗo inde Allah ay neɗɗo jantotoɗo inde Allah ay wa qala sallallahu alayhi wa sallama ay man qara kala on janguɗo harfan ay halfere min kitabillahi ka deftere Allah falahu bihi no wodani mo hasanata moƴƴere wal hasanatu e moƴƴere be asiri sappo amsaliha siga mayre ay sa jangi alif goto heɓay baraji sappo sa jangi laamu goto heɓay baraji sappo ay laagol mi wiyani noon alif lam mim harfun ay walakin alif goto ko harfun wa laamu goto ko harfun wa mimu goto ko harfun ay mimu ko harfu alif kal sa jangi mimu goto heɓay baraji sappo sa jangi laamu goto heɓay baraji sappo wa nugbata bun umari ay alo ko ɗum woni ɗo ay oyni wa qala sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo Allah maaki man qaada kala on jooɗiɗo ay kala on jooɗiɗo maƙe adan jonde lam yazkurullah o jantaki inde Allah fihi e mayre kanati alayhi laatoto minallahi e makko tirratum ay waɗanaymo bakkatu ay mana kala jooɗiɗo jonde o jantaki inde Allah jonde ɗon o heɓay bakkatu wa qala sallallahu alayhi wa sallama nelaɗo Allah o maaki ma jalasa kala on jooɗiɗo ay qawman jonde ay
ma jalasa jooɗa higa muñiɓe majjislan jonde lam yazkurullaha ɓe jantaki inde allah fihi e mayre wa lam yusallu ɓe juulali ala nabiyin o hoore annabajo maɓɓe on illa kana alayhim sina latoto e maɓɓe tirratun mana bone fitina ayi fa in asaa so yiiɗi azabahum o lettaɓe wa in asaa so yiiɗi kafara lahum haforaɓe ayi wa qala sallllahu alayhi wa sallama ma min qawmin ala woyɓe e qawmuna himɓede jooɗo min majlisin e jonde la yazkuruna allah ɓe ronka jantade inde allah fi e mayre illa qamu sina ɓe jooɗoto ala misli jifati himarin e hoore ngay kay yiite koni wiɗen e ɗi grand place uji kala julɓe jooɗiɓe e nokkure ɓe ronki jantade inde allah haray ɓe jooɗi e hoore ngay kay yiite ay wa kana lahu gasratin nden jonde maɓɓe nden nde laatantoɓe perdi ayi nam musidɓe julɓe tangon hino raɓɓiɗi en wawata yaŋŋide ɗo pijji ɗin fof moƴƴereji koni ko suumaye on kon fof kono ko torodirɗen nduɗo lewru suumaye neɗɗo on ko yo yeenu moƴƴere nden o anda ko woni horirde suumaye ko ɓay ko o julɗo ko allah subahana wa taala farlimo suumaye ko o julɗo himo horirde saabu ɗum na saabu goɗɗo goo neɗɗo on o rento e o harminaɗi ɗin fof en andi ko eltugol e hoore mum e kulol allah si woni balɗe 30 a yeddali allah kono si suumaye maayi kadi ɗa wawi wonde hara yeddali allah hay on tigui tinnoye ɗum par ce que joni allah okkima occasion suumaye o ngari o yeetikema suumaye ko lewru ko occasion tinne e waɗugol moƴƴere rentoɗon e waɗugol bone a anda suumaye arowo si tawoyte allah okkima occasion a tawama suumaye ɗo bakkatoji ɗi waɗɗa hitande ɗin fof wakkiloɗa effaçaɗi ɗi fof majji effaçaɗi desdida watata bakkato hande kadi ɓay e jaka ɗa wawi wonde balɗe 50 yeddali allah wakkiloɗa kadi dara yeddali allah subhanahu wa taala ko heddanima kon ayi tinnoɗen e janggol qur'ana tinno e waɗugol qiyamul layli ta hay goto ɗayni hoore mum e yewgol naafinagol ko janggete qul huwallahu falaqi naasi assalamu aleykum waynodire ta goto ɗayni hoore mum yon tigui wakkilo e immo jemma juula ayi tinno heɓugol baraji ɗin ka lewru suumayeɗo jangga qur'ana waɗa sadaka ayi no wiiri no ñammina weelaɓe ɓen yarna ɗonɗaɓe ɓen holtina holuɗo bon ayeɗo ko ono waɗa ɗo ñameteji finance kalis hewɗi ya jonniya ɗum kadi patron mandanɗa hoore ma weelaka haɗon jenayi muɗum miskina ɓe ko ɓen ñamminte ayi ɗum noon musidɓe julɓe inchallah rabbi aray hannde on ɗen wawi darade ɗo ɗen tori allah subhanahu wa taala yo allah subahana taala okku en baraji kowoni e lewru suumaye kon wota allah waɗo en oɗo suumaye meɗen sakkitoro yo allah newna en horugol suumayeji hewɗi waɗana en suumaye meɗen en yafirɗen bakkatu waɗana en barkiya e zuriyaji meɗen ɗin huura en ko nafata en danda en kala ko lorata en danda en ala wata danda en kata e kasara danda en saabu gaño e bone iblisa المد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما المد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته